thina sala ngaphansi akhona masalela akhona masalela noma ilizwe linganje kuhlekiswe ngabantu abakholwayo kodwa akhona amasalela noma ngaziwa nje kuthiwa abantu abakholwayo abasindisiweyo bayaxoka banomona banenzondo bathe kodwa akhona amasalela amanye amasalela ke akakazazi bona amasalela Jesus. amanye amasalela njengoba silapha nje wona asesethaveni kodwa uThixo sekebenyulile sekebazi bona abaprofethi bamaba ngabashumayeli bendaba ezilungileyo aba ngibonge igama lenkosi bakhona abantu abasinde kwingozi ezinzima khona abantu abasinde kwizinto bokufaka bafa kwezobekwezo kodwa ngenxa yabangamasalela bangamasalela ngibonge igama lenkosi inyeke indlela yokwazana noKristu indlela yokusindiswa wakhula uhlobo lelizwi lenkosi uvuma ngomlomo ukholo ngenhliziyo ukuba uThixo wamvusa uYesu kwenabafileyo uthi usindiswe yabazalwane akafani nedimoni uYesu umuntu onamadimoni mose uva sekekhala uvele kusekephonga sethi akabuzi ba angena nina akazi naye kodwa uYesu uyamvuma wena uthi ndiyakwamkela Yesu njengenkosi nomsindisi ngena kubo ngalo igama lenkosi khayise ngawo uYesu kulomhlaba khayise ngawo uYesu athi ndazenyulela lo mfana ndazonyulela le ntombi akhona masalela khona masalela sivala amehlo wethu khona masalela khona masalela sizawuthandaza abazalwane sivala amehlo wethu kanjalo khona umntana kaThixo uthi nami ngiyamfuna lo Yesu uthethwa ngaye apha lo Yesu kuthiwa ukuprotecta ubathakathi lo Yesu kuthiwa ukunceda ukudlula amaxhwele lo Yesu kuthiwa ukunceda ukudlulisa ngoma ndamfuna ke ndimtry apha kuwo haleluya haleluya ndasisi lo haleluya haleluya hayi yes inkosi bagcwele uzawushunyela ubani angamamela izwi haleluya haleluya lakini thina lewe thanda thanda abafana ngesigaba haleluya amen abantwana keyboard player haleluya haleluya kumnandi bafana kumnandi empilweni yami kakhulu haleluya amen kumnandi sumayela umfana haleluya bahlabela abafana haleluya haleluya injalo bafana ingayekwa ayekwa haleluya
uthi Isaiah 41. Hallelujah. 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 Wadla Jesu. Walamba Satan. Wadla Jesu. Walamba Satan. Wadla Jesu. Walamba Satan. Ucheche kwenzeba. Ucheche kwenzeba. Ucheche kwenzeba. Kwenzebani. Kwenzeba. Phansi ngosathana phansi. Phansi ngosathana phansi. Singabantu abatsha siyibandla likaKristu sizomemezela umhlangano omkhulu khona eLwengweni eMount Frere. Siyokuhlangana khona siyofisa umbuso kaNkulunkulu khona. Siyalimema bonke abazalwane bonke Nkosi yami, abantu benkosi abazofuna ukuzobona inkosi, abazofuna ukuzohlanganyela nathi sikhona eLwengweni. I-information about the location, amaxesha ikhona iposter ezo-attachwa kule video. Sihlanganeni sonke abagcine siyodumisa inkosi. Ngaphoswa Frere windawo yaseLwengweni. Sinemvuselelo sokusikhonza ukubani amkelekile ukubani bekhona zokhonza uThixo ayikhethe buso bamuntu wonke ubani ubukela kakhulu 5 o'clock siyaphuma before 8 yabande ezilalini kodwa kawubashushu lanini. Bazalwane basenibulisa entweni eLwengweni eMount Frere. Silapha ke ngento enkulu yasezulwini Nkosi yami. Silapha sizokwazisa ngoYesu ophilayo. uYesu onamandla ukusindisa abantu ezonini zabo. Silapha sibize umvuselelo ezabiqala ngolwesithathu 16 kule nyanga yeOctober 19 kule nyanga. Bazalwane mandinibulise ntamayeli Nkosi yethu. Amen. Ukunikhumbuza njalo ukulimema kwikhonzo esalisinayo eLwengweni kwaMashiya Stop iyaqala ngoWednesday. Currently we are sitting on 3 days left. Inkonzo iqala ngo-6 kuphele ngo-8. For more information contact. Greetings in the name of Jesus Christ. You're all invited to a powerful revival at Mount Frere eLwengweni, starting on the 16th to the 19th of this month, presented by Church of Christ. Trust me, you won't want to miss out on this incredible opportunity to rejoice in the Lord's presence. As the scripture says, rejoice in the Lord, I say rejoice. We'll have a wonderful time worshiping and celebrating our faith together. Spread the word. Tell a friend to tell a friend. Love you all in Jesus' name. Ukuze simkhonze noYesu kule ndawo yaseLwengweni, kule ndawo yaseMfesaneni, ngoba kaloku ndibalela themba lokuthi uThixo uzondenzela. Haleluya. Ubani nobani ke bazalwane uba ngabe into yayidinga funeke nje akhale kuThixo athi Thixo ndenzela into ethile. Amen. Haleluya. Haleluya. Fihla ndakwazi ukufika ngoba abayike abatholanga insuku namhlanje. Amen. Ndidibulela ndikhona kule ndawo ngoba abantu abalingana nam bakwezinye indawo basezithaveni, abanye bakwezinye indawo. Haleluya. Nakule namhlanje ndibulela uThixo endifihlile besakela sibule iculo ezuleko zesakela sabuyela thandazela. Akekho
njengawe akekho ongali